Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Hinta ibasa ti maikadwa a Korinto, Kapitulo 9, versikulo 7. Ngarod, mangted kuma ti tunggal maysa, kas agubbog iti puso na. Saan kumaan na sakit tinakam na, wenno mapilpilit. Taayatan ti Diyos ti mangted as iraragsak. Papagayam, intay denggan ti maysapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Lakay, nangalam da ito insangpot mo amanok. Tara ka ni nanang, tiniliw mi kinitatang, tapno adda si daem. Nang tiliw ka iti manok ni nanang? Ala, amang nagungot. Nagpakadakmat kinitatang? Amo mo't ti ugali ni nanang mo. Amo na mo't anaganak ka. Iso amasapol nga agsidaka iti nasustansya. Ala, mabitlan. Tainak parchen da ito'y amanok. Grrrr! Grrrr! Apay ngay? Kasla kurang meten to'y tarakan ko amanok. Awan jay may nga upa apalpalok magag. Napananan ngay. Lakay! Oy, lakay! Lakay kanaur! Umay ka man ditaw! Apay aya! Apay nalpas di paparamid mau apaginuman dagiti manok mau! Kurang matanda ito'y tarakan ko amanaw. Ay kasano ako kurang mat ngay bagbagam? Awan ti maysa. Sapay di palpalok magak nga upa ti mapukpukaw. Upa, kunam. Di atindog ti sipit na. Wan! Dayjay! Ay, sus. Ay, di sugar-gar ti dot na. Wan nga raud! Ay, marurudak! Nagadupay lati sa lutsud mo. Kinuin may tiniliw ni Roger nga anak ta iti parbangawn. Apay at tiniliw na! Ay na. Naglaingan nga umay lataag tiliw iti manok! Ay tangiwat mau, nagpigsa launay. Ha! Apay ngayon palubos mo at tiliw na. May sakamot alaklakayan. Ipabarangay kayon tubay. Ay tangiwat mau, nagpigsa. Ipabarangay na kamay, pamilya na kamay. Wan! Karaman ka, takakot sabada kagayam. Impalubos mo latan at tiniliw da jay manukaw. Di ka kadiagim imot, tasaan akayat ti Diyos ti imot. Laglagi pamkuma. Ati saan ana imot, kayat ti Diyos. Sige bakit? Igupam amin adigo dayta inlutok amanok. Tapno mabiit ka pumigsa. Ay, napsog akong lakay. Nagadutikinan ko. Ay, nariingan ni baby. Mabisin man nga tan. Ala, paggatasa mo. Wan, mala, agdedi kan anak ko, wan. Dan sa bisita. Dagiti siguro kabagyak dagita. Nakunada ngamin akayat da nga umay kitaan ni baby. Mabitlan. Inaklukatan tiri daw. Sigurado nga isudan dagita. Wan lakay, ala, ingkay lukat tiri daw. Bakit? Ayan nga iti bisita. Papaayaban ta kay di barangay hall. Ha? Taapay. Nagtakaw ka no iti manok. Nagtakaw ka? Tingay manok ni nanang at tiniliw mi kinitatang. Diyan pasidam kanya. Wen, manok ni nanang dayjay. Ipabarangay na kan? Wen ka no nga rod. Ay, babawi ko na anang tiliw iti manok ni nanang. Ay, naminsan talaang anak sida iti manok. Ita, ipabarangay da kapay. Kat mismo nga inam. Di ka lamabayin iti dahi tangar aramidang. Bukod mo a pamilya, ipabarangay mo pa ay. Ay, agtal na ka. Agsasango tayo, ije barangay hall. Ay, kaan anak di manugang mau. Apahay, di mo mapanunot akasapulan na tiagsida iti nasustansya para ije apukot ha. Ayawan bibiyang kaw, no kaan anak na. Amo ni Roger nga aganak ti asawa na. Apay asaan anagtarakan iti manok. Tiniliw na kiden di manok kaw. Isukit akagurgura da ka dagiti anak ta. Kapo iti dayta nga ugalay. Sumardeng kan.
Kanayon ka maabagbagaan, di ka madungag. Ay, nalas tati ugalim. Manok, iimot mo. Ha? Imutam pa ita anak mo. Kan anak pa ni bakit na. Agtarakan damot Ay, kunak panankan ka, di ka imot. Mangted ka nga gubog di tapusom. Tapnaw, maragsakan ti Diyos ken ka. Daklayin pagarot. Tapgalgam apakabasulak ti panang partik iti manok ni nanang. Ay, pasensya mo ni nanang mo, Roger. Medyo adakap-kabaw na. Talaga kit di nagalas ti ugali na. Sa bagay, hindi pa ilangan na imot ni nanang. Uray kada kami nga anak na. Ay, sapay nagunget-unget iti sangwanan ni Kapitan. Sana mabagbagaan ni nanang. Awan dengdenggen na pulaos. Sana bali tatang. Sukatak jay manok ni nanang. Baybayamon. Nasakit tinagam ko. Isupay nga inak tinang ipabarangay kanyak. Nagadubot ng dagitatarakan mo, Amanok, Maritese. Ha? Naksayan kit din ay iti maysa at tiniliw ni Roger nga anak ko. Nadamag ko nga rod nga impabarangay mo gayam. Wong, tapno agnakam da. Nagrigat agtarakan. Umaylatag tilaw. Nagungungot ka kano, hindi nagsasango kayaw. Ay, permi Wong, naganak mo't gayam di asawa ni Roger. Iso anang tiliw iti manok nga impasidana kan ni bakit na. Nagtarakan damot Sa bagay mo't kit di May ruwam day ti kastang aramid da. Ay na, talaga anak ka ay ayat dagita manok mo maray. Ay sus, naglulukmod da. Ay katun amaray, kano igagatangak dagita iti feeds da. Aya, san kaminto pa'y nga agsidakin nila kay ko iti manaw. nay, apay nga itasaan kat nagado ti tarakan mo. Papaadwak ida, maray. Ha? Ay, anya nga iti serbi nga agtarakan ka, no di mo matgayam sidaan. Diti kayon amangan, tatang, tagimatang ni Roger, itinaimas asidaan tayo. Tatang, karni ti baka ko naman. Ay, uwan man. Dito ko namangal daw. Tamaw, awan ramraman ti dinengdeng nga inluto ni nanang yaw. Ni nanang nga talaga. Nagadaw ti paparamin na kanya kapag inuman ken panganan ti manok. Gina mo pagsidaan. How? Kat, dito'y kayo nakanayon amangan tatang. Wan nga rod, tatang. Ilakaman kayon, tunggal agluto Apay! Napnapan ang alaklakayan! Ije balay da Roger. Tanya tinapan mo inaramid dita, di ka lang mabain. Ay sana kakasken ka. Awan, ti aramid ko amaday. Iso sana karumbang amabain na mapan ije balay da. Inkaki di manganag. Nanganak ije balay dan. Nakipangan ka pa'y? Ka-will kamak nga rod ijay. Sika, mabain ka tayo imutam ida. Ay, sumardang ka! Ay, hinak pa'y agilad tanabsugak. Ay na. Ay, nagbayat timbangan ije balay da Roger. Ta nagragsak kami ang nagsasangaw. Di pa'y pumasyar dito'y balay ni nanang mo. Awan serbina nga kakaaroba tayo. Talaga kasta ni nanang ko. Saan mo nanamnamaan nga umay dito'y balay dayjay? Kanayonan nga umay mangan dito'y balay ni tatang. Asino nga iti kalangan ni nanang. Agmay-may sa isumat ti kayat na. Nungay nga tatay kay kaniti si daon na. Saan namat lang nga awatan? Dayjay pa iti kunam. Dayjay, umay manan ni tatang dito'y balay. Isudeta sumungad Agmay-may saman ni nanang di tabalay, no kasta. Ay, no apay nga min akasta, ti ugali ni nanang mo. Nakaung-unga. Pumaritese, ano umay ko ibagakan ka? Nanya dayta. Ada nga min dua manok anatay ang nakitak di taro bayan may. Amang ano manok mo dagi jay. Anya, dua ang manaw. Wen maray. Ay, umay mo mankit di kitaan no manok mao. Natay ko naam. Ay saus, amangan mo't no adda ng pang-or. Ay, panagkunakat saan. Tidakas na. Nangag ko iti radyo nga dagwarwaras asakit dagiti manok. Anya,
Basta dalat ta kanon matay. Kat nagpartak kanong agwaras day ta asakit ti manok. Ay, may busen ano kasta dagiti taraken ko a manok. Sapay nagadaw. Pasaray saan kami ngagtungtungtong iti inayaw iti balay. Nagitimo ngamin manok tas asikasun na. Ket, dito'y kayon balay ngagyan atatang. Iso nga roda kanayo na dito'y balay, yaw. Bayan nyo ni nanang, tayo ti pakaragsakan na. Tiagmay-may sa dita balay. Diyak kumamag kaya ta panawan ti inayaw. Diyak kaya ti ugali na. Saan mo't akas ta idi ubing kamay? Ket, nagbaliw mo na. Ay, itapay abim maka, ita nagbalaw. Tay kunada nga roden. Uray pa'y no kasano ti kinaado ti kwartam. No bukod mo a pamilya kat imutam. Napaidam mat kan kaniragsak. Kan saan mo latta amarik na dita pusom. Nga uray iti kaano man. Awanan, ino ta namatmatay dagiti taraken ko a manok. Napistidan. Anyat kudam. Di na ka dinangag. Kunak napisten dagiti taraken ko a manok. Kinaimot mo daytan. Ulos mo nga minadi mo kaya tagpartay. Anya nga ita di napistidan. Sapay pinakpakan kan tinartaraken ko idaan na imbag. Ay, awanan na dagiti dungdungwam a chicken mo. Wara ka. Nay, apay makder ka. Sa dinumanan ti papanam. Mapanak iti balay da Roger. Panawan namanan dito'y balay. Kaya da itaamot ti kaya mau. Tiyag may sa, sana ya. Asino nga iti mangan iti lutuak inton madamdama. Ipapel mo amin ano kaya mau. Tamakipanganak iti balay da Roger. Napistila nga roden dagiti manok ko. How? Panaw-panawan nakpailang. Eh di umay ka no kaya mau. Yan ada yung ngaminti maging kadagiti anak ta. Kaasi ni nanang no napisti amin dagiti taraken na amano. Kasta mo tinako na ni tatang. Sakot agmay-may sapay di tabalay da. Bayam. Saan mo't amabalin abay-bayan yung latta ni nanang yo? Tanya ko matikayat mo nga ramidak. Kakaduan. Anya? Apay nga ramidak da ita? Kaasi mo't. Aglidliday ita ni nanang mo. Oy, di nakman ibaon ama pa ni Jay. Dagiti kakabsat ko ti mapan mangkadwaken ko ana. Kasano ko ma, kat adayo ti nakaikamangan da. Sikat ti asidag. Ada trabaho, jak masango. Anya saan mo amasango? Kat kaaruba tayo laang man. Nasakit pa ilang tinakam ko. Gapo iti panangipabarangay na kanyak idi. Wen ngam inamlat ta. Uray anya pa'y ti araramidam. Lakay, di ka agimula iti sakit tinakam. Saan akaya ti Diyos dayta? Ti aramidam kit di, pakitam iti nasayaat. Taday ta ti pagayatan ti Diyos. No pakitaan da ka iti madi, supapakam lata iti nasayaat. Tati Diyos timang supapaktukan ka. Ingkan mabiit ka laang madita balay da Pambaramon amang tag iti sidaon na. Nagado apang ibaunam kanyak. Day tapay laang mat. Nagrigat nga ramidan. Engkakit din, kas itinakon-akon lakay. Saan ka nga agimula iti sakit tinakam. Gapota saan anasaya at dayta. Ay, sige man langan. Konsinsyain nakmat ngamin. Ay, awanan. Naibos amin ang dagiti manok ko. Natay dami dan. Nanang. Ay narudyar anak ko. Naimbag time may ka dito'y balay. Makitam ka day dagiti agkaiwaraan natay amanok ko. Nagsakit tinakam ko. Ket? Nagtarakan kayong tumanan na. Inted ko lakuman kada kayo kinibakit mo. Tas sindayo lakuman. Nangay nga ron. Ay, sindabi lakuman kinitatang mo. Isopay kit di ati panggurguraan ni tatang mo kanyak. Tadyak pinagsidsiday ti manaw. Mga nusaan kayo payanangan. Inyalaan kayo iti kanan niyo. Ato yo. Nitatang mo nga ay. Anday di balay. Kaya ayam na dagiti apo ko na. Umayak tuman mo ti balay yaw. Diyak pa'y nakitkita ti apo ko kahit.
Kat umay kayong tungamin, ha? Awan mat timang laplapad kada kayo nga umay ije balay kat. Ay, saan na ka di akagura, anak ko? Apay kumakagura kayo. Di inaramid ko iti, anang ipabarangay kan ka. Lipatin yun, Dayjay. Ala, lumakder kayo ditan. Ingkay kat manganan. Apay napanan ni Roger? Napanainik ka ni nanang iti kanan na. Awaten na nga ta. Bareng awaten na kat kanan na. Kinunag nga to ti pride ni nanang yaw. Kunak nga rod, akong binsiran na ni nanang nga umay pumasyar dito'y balay. Oray sagpaminsan. Patsem, no kaya na? Naliday ngayon ti biyag ni nanang dita balay yo, takanayon yo mat apanawan. Ay, naliday talaga. Ngam isumot ti kayat na mapasa, makitibiyag na. Anya ngay, kinan matlaang ni nanang jainted mo akanin na? Awan, kinan na. Kat nabayag kami nagsasarita. Anya ngay kinagsaritaan nyo? Binagbagaak Imbagak nga agbalbaliwan, tapno naragsak ti biyag na. Imbag no denggan na ka. Inawagak dagiti kakabsat ko. Kunana nga min napagawidak ida, tagre-reunion tayo kano. Ay kat nasaya at no kasta. Imbagak ka dagiti kakabsat ko, nagbalbaliwan ni nanang. Tinapatag, nakaamiris ni nanang, katagbalbaliwan. Sige, asikaswan nyo, ti may papan iti reunion tayo. Lakay, saan nakmutan apampanawan dito'y balay? Wala. Saan ka pampanawan? Nakaladlad ingit may sa dito'y balay. Ita mo mon. Wan, ay isumuro takman matkan ka inton bigat. Numapang ka ije balay da Roger. Ay kiuna. Umay ko kitaan di apo ko ta. Wain. Kayat na no siyak ti mga wirken kuwa na. Nala umay ka. Ray awon taman ti kayan anak nga apo ko ta. Ay, mabainak lakay. Ah. Gaputan na imutak kadakwada. Day ta ngamin ti ibagbagaken ka. Naimot ka ngamin iday. Mangted ka kuma. Tay agumpog iti pusom. Saan kuma nasakit tinakam mo. Weno day tay mapilpilitan ka. Taayaten ti Diyos. Timangted asiraragsak. Lakay. Uway, narigat ti agimimot bakit? Umadayo ti grasya ken ka no naimot ka. Oray pa'y no kasano ti kinaado ti kwartam, no bukod mo a pamilya kat imutam. Di kanto makarik na itipod no aragsak iti kaunggam. Papagayam, di tanti nagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.